Na kunkorokia MCs mirongo itandatu ba kaunti ya Meru nibekite muchemanio ntere cha Nairobi na aria baririte mantu kathumba jario kwaririria gwa kurita gitene ngabana Kawira Mwangaza bariuga bategwiritwe ni utongeria buraburi kaunti ya Meru na no mwanka kuoneke ugaruruku ori ingene bamenerete buonene ngabana Kawira nikira bakuga ni agutumite antu kenda kwangaratania muchemanio jwao jwanarua. Mwandiki wetu Wanteto Boniface Mwongera ni akurikithia. Tafadhali, naomba mnipe nafasi. Tafadhali. Nataka kuongea kidogo. Hapana, usiongee kwa sababu. Usiongea, utaongea sababu. Na kiregerekeria rego kuthire MCs na mbere Ririan Chamba Mbithi, Bishop Kiogora Magambo, Gideon Kimaithe mwaka bure gavana Kawira Mwangaza nto 50 rebo kari areo ria kuthangarani muchemono jo MCs ibethiri bubongo bakwithira bagiokothira bwa nyuma are MCs babebere beta gonto ko kuthire muchemono jo bana abo batigwa bagegi batiko bokothithia na MCs bagwita kuthia muchemanio jwao bakumara bondi bariria kanywa kamwe bauga kiria gavana Kawira Mwangaza atamenya ntuko enarua ni ata kwithira akiongere itia ringire bakithira bayikira kiri musonda jwao chokumwebere gitine twithiririe strangers kana intruders para bakumete Meru batongeretwe ni chief of staff jawe Chamba Mbithi na ari na akora tutikumenya para bakujite ku disrupt muchemanio jwetu kwa utukumenya ou kinya atongeria bangi bamero bakuigwa uria gukarikire ibakirire barega kuja muchemanio juu. Na we ndi a certified clinical psychologist na tukiakulwelia behavior shikawira imweshe kwenda andwa all the time untububongwa no twitikanire nabo no ntu utibwo menya kuibwa assembly nitite okaranthe antu amwe baraniria na wambiria kuyana guns baku no ntu akirie kuna mathwani yaku yonthe arenda andwa Kawira mtu aranga Kawira mtu atoa mutaratara ora mtu arakuga tena mitaratara aturetere guns kuma Meru beja twambiria kirasta cietu twabere we mare no ntu kirasta ne extension tu kirasta ne to room ne go to room ne to committee meeting ne extension ya assembly na assembly bati inspector twabera we mare tu mbako ile mshemani yetu barega bakarandene na gukarandene no mwana ukara assembly ngondo kwera Kawira that is the abuse of office na eu nemwe igatumika kire impeachment yetu letete itwanete division siri kwenda creatiwa ithirikari kai gavana Kawira Mwangaza akienda otwathura na imenti tigania negembe na turendi kwira antu betu thatu twitarune kimwe twi Mumiru na ndendi kurikania Kawira mwirerere tarure ria thina eriene antu abagerere njone eriene bata na nde thatu nonto ne eriene turi na Meru yata risk ekutonya rujine tatu tutikwenda meathe imwigembo itithitie taru kana imutigania kai muimenti ura wetithitie no peo atwamugereriene bari MCs 63 kana siste bondi banywite muma na bogotiro bakethiro bakiathukana na mugojo gutigira Mwangaza na gwita kunogokera kwawe okorio naku tuthani MCs babunge county ya Meru para 69 bara bakwendekana kumwita gitine 46 kana gichunko 46 no ntukwina MCs bakai barabati rutero rwa narome kinya boitu baromba no ntubatiere MC kenda otiro batethia gavana kinya baetate batwe twina numbers 60 members bara already bamekite decision tukwe ruare na bara twamwita utongoria butina weti na mbere ndene Meru katwaburito twabarita eisun na iturambirie safari na yakinya mwisho na bukia kuona members baba romia 60 plus kinya bau bangi bakeya utimo member kinyomwe kire babonde bare aja okwasinya on party lines or anything tukurikia differences utionde na tuga batwi itukwenda guchokera kutheria Meru jora twathithite mwanka muthiru na round yeje aijereje tuchokerete twishua mushonjo wetu jugakuruka ndene ya mbunge ya Meru jugakuruka ndene ya Senate na nyayo tate test of courts tugachinda ndene court yu na Kawira gakana kingi nonto bokunanga gavana Kawira Mwangaza nkoroburu nenya bakumuchokia zero ni ati MCs bamwe para bamuriti bamugwata mbaru ntuko enarua ibamwirire kombo bakombokete kibangi nkiona tha Meru itetete bwega na kinya MCs betu batetete bwega
na nonto Meru is great than individual turenda mama aende nyumbani kagita kama thogania kwa lukaga ukinya na mbuge ituga denge ke physical education. If you cannot beat them, join them. Oni ndengo banjoin kenda tueta muto tethia Meru. The main point Meru tuete na mbere na otebo mwingi mbakwithia ote kumenya mwerekera kuinkwirigera antu abonde na kosi yo to Meru etambere iga nkromba with the sobriety ira turi atongeria to chat the way forward mwanka to komboe Meru yetu ikarebora antu bara baturingira kura bakiendekie kara na antu ire nkiri na nteto indauga antu beto imaendeleo bakwenda yatone thra twajona lakini ndoria atiri mwanka ung'inani ati umbite oko ni binzi mwana wareta maendeleo nja no keja kwithira ni ukurikitie ukara uni ndi umwe o bare bakuga ngavana Kawira Mwangaza aenja ete akananja ete agafomu ikundi je kurubange na unturene tukamwa mbeca ore aejana uriuga batwika tweberue mwekuru ure otikuonania mbica njega yekuru kenda tomba kwithirwa twina ekuru bare bomba gututongeria na twaria bakaigwa kwi mwekuru kwaria itwathikiririe ura Mumeru na ground ni akua agatwe gai ndenda kuwa na kauli imwe turawatanire turi MCA oni bumete kangeta mbibitu watu bakangeta bakuwa na nibyo no ndongo support motion na kuringana inya na antu ground ura ba utusukuma na inya na ura Meru yitite nyuma bunene gwaritwe tukuwatanira na tuwitikirio ura antu betu ba utwira na tuhakikisha Kawira kwana muzi na kunonto atiri kuna thigonkujiri thingatene kuria musona jo kumubire gavana Kayira Mwangaza gitene jo kethura jwiri kirwa kirigaro bunge county Meru kimya kira kingi aria thurani bante twiji bategerete mumbiri jo murijo ngi twitite gavana Kayira Mwangaza manto jo jethura ja kuthira ndawira Kawira ni MCA isi na chief officer na Mwangaza ye MCA ziwatu barhonire nangu igwa mubiretu sana ndene Meru county na ngathenjira kurwa Meru bwathwe kana botongerwe na heshima tebukigerairwo into na kwa ikyo gitumite na kauri imwe tuga Kawira must go oni kugeria mukigiria njira cionthe lakini na ndegi itaire kinyite tombe kwa Meru itio kyayo tweberie Kawira gitine nikenda tomba kuona maendeleo na gukarekete unande nonga bya mabeki nikiro bikethira biringeka nontumanto Mwangaza kirigaro bunge county Meru ijaete mundu ntuko nashoni intare thro kitiro mutamburuko jo moya aretina ja Nairobi nke reporter Nteto Sharu TV weekend kuma ja kengina ngine na kineke mushusho Nairobi mbeta Boniface Mongera.